Onde mutaratara jumwero jwa chief jweregeretwe kwambiriria ntuku ya rojo wakili Mugambi Manyara ugete mubango jojo jotireti kenda kuguna mukenya ende ninjira ya kuya mbecha cha mwingi augete sibitare chiri na thina inyingi irio wagibwa mathagaja gitomi ndawa na kinyama ndagitari na mantu tajau nijo thirikari ya bati kwithirwa igitegerera antu akuthangarania NHIF augete kuri no gwati bwa mbecha izi kwethirwa tikiura ni untu thirikari irinenkira kambuni imwe itina umenyo bilioni 100 gwetithia na mbere chief Muthurumuriuki ari na rugono runkuruki. Kwambira mutharira ruju thirikari nirigiri kwithwekera makuma kimbango jwa NHIF kwita KSHIF mubango jwa thirikari ugitarandi nijwe kwagira nkuruki kemanto jwa urigitani aramutaka bagita cibitari atire mbete kinya iriku amna bubu wakire Mugambi Manyara na shumiritie akiwa mubango jojo titukubwira ntigurwe Kenya. Wrong in the sense that ututwingwa tuli a Kenya tuti tayari no ti facilities twikirite chia kwa Kenyan services ira pakwenda kwewa i social health insurance fund. For example, mweri jojo Oktoba Kenyans bakambira kugitwa mbecha na tembe chinkai kiri muntu urambira wakagitwa ngiri 25 ngiri 28 na agwata ngiri 500 murumi agitwa ngiri 28 mwana wombere agitwa ngiri 5 mwana onge agitwa ngiri 3 mwana onge agitwa ngiri 2 intoto bakagitwa ngiri 70 mweri jojo. Ndienda kuria umwe wawa keja kwajua isibitari kuomba gweta ona services iuchia social health insurance fund nontu gutumba kujukia mbesha arafu bwerantu bwetera mwaka 2026 kana 2028 kenda bona services kama mtu akajwa runene ina emba gweta bajairi awgeto de sibitari ndene Kenya ile ntobira bikwendekana bekurigitante mirimo ere onde baketha bajetwe ewe gwakikisha wagitwa mbecha narua rojo ukajwa geta sibitari na intobibira uleta sibitari ya ndawa kana mandaktari kana kinya medical equipment ire ubirite kuthiro na cho test ati nire jiro tuko nontu nora gitwe mbecha na ire yo no geta ukona ndawa no gatweka treated na sibitari u i first class nontu tubirite kwa tu first class jora umba gweta America ukethia sibitari na kila kitu ina nawo kuona ntu bukarikite Kenya kinyimberu ga sibitari kari kukamwe just one karaga chenchiti ugeta Kenya to kethira antu aba mami na ungitone bangi bakire ja winkunkuni equipment shondi cha chokirwe stoi cha thukire daktari hapa kugoma na sisi hapa kugoma uti facilities hiyo yet tuambirite kugita antu mbecha Oktoba na tutina capacity kuba services omweri na thirikari Kenya ni mbecha nyingi muno baketha bakigita ntu na kwina umbani bubone muno utima thirikari ketho yakionekana government ketho collector 7 billion every month which is about 8 billion every year. Ito tafadhali ankwenda kwira thirikari yetere mwankare ketho tayari ya offer services ya mbere equipment irete daktari yake sibitari njega yake kicha facilities iro chonde mbere ya mbere kugita ntu mbecha nontu nande poligita ntu 7 billion na kinya gutikyo gute mechanisms budite kana gute mikakati gute mitaratarero ya kubatri akiwa ntu thirikari ngithithia kithito china mbango jojo na joitite bwega na gutwa company nyingi cha kindiguru irike jita mbango jojo gutina thina no kuona mbecha ici agitwa orindi bambirite kwejana wagitwo kerwa weyukia umaninji muntu urogorwa maninji ate kinya kan dispensary inde na kunenkero 100 billion tender how so ndi wanyamune runge kwa mwankala thirikari kadwe tayari na ya watweke egutweka successful ninenkerwe company ina international reputation ya kurani scheme jeu na iri nyingi around the world lakini tegweta guchwa ntu lokwaja antu patina kinya PO box number atiba kunenkerwa 100 billion chia Kenyans mtu ora by the way mbeche utachiawe akanenkerwa na rojo resaina nenkera Mugambi Manyara 50 million nenkera onge 25 million within no time utembe chirio
ule is just a rubber stamp mtu wekiria utu na kasegini chakawe na muthire nandi ariga mbango jojo chomba kutajokire maburu no ndo baba ndagitari ura mishara ko twaishererwa kurani no kuonekana kiandiko ba thirikari nene ndigo muchara jwa Ruto juchereti kana yo Gachagua kana yo MP kana senator, lakini mishara ya county government employees mieri ithatu muntu atiri na ingiro nyomba mwana nengiro chukuru kinyaka aju atije na arageta. That is what is happening. Kwa tafadhali katobwirite ku treat anto equally na fairly. Kwa tuge mishara ya kucherwa ni tijere everywhere kinye president cherewe na deputy president na MPs ni hata gutweka na yalimu hata mishara ya county government employees yakini ya kuchererwa Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiro Jokanga.